koji zadovoljavaju postojeće zakonske propise. Studija investitora treba od 20. Studija investitora treba da se odbaci pošto građani naseljeno mjesto Kovačica kao i svim drugim građanima u okolini koji su neposredno ugroženi ovim projektom. Nije omogućeno izjašnjavanje. Iako su uputili peticiju sa skoro 2000 potpisa na kojoj se izjasnili da su protiv izgradnje ovako opasnog postrojenja u Kovačici. Studija da se odbaci i zato, pošto je predsjednik opštine Miroslav Krešina u zadnjih 3 godine sve do 15.4.2011. godine obmanjivao i lagao građane opštine da se centar za reciklažu opasnih otpada u Kovačici nikada neće graditi. Studija trebala odbaciti pošto na lokalnoj televiziji zadnjih 3 godine isto tako je bilo tvrđeno da nikakve radnje nema, znači neće da se gradi. I ono što smo imali da treba studija da se odbaci zato što nije postupak bio u zakonskom okviru, ima dosta nedostataka, nezakonitih odluka koje bi trebalo da se na osnovu ovog dopisa, da ne opisujem ovdje, pošto ćete to imati u pismenoj formi, u pisanoj formi ćete imati na taj način, bi vas zamolio da su ovih 23 tačke, 23 dokaza koja kažu da se odbije ova studija, da su na mestu, tražimo na sva ova pitanja, tražimo da nam se daje u pismenoj formi odgovori i rešenja, ukoliko su uopšte moguća, ali pre svega bih zamolio investitora. Znači, mi smo tražili da se raspiše referendum u Kovačici, da su građani za ili protiv. Da ne bi bilo kasnije da mi nismo investitora obavestili da smo protiv toga. Znači, vi znate, uključeni ste u to, zakonski okviri, vrlo blizu je fabrika, prvo je trebala 5000 metara po novom zakonu, to više nije vaša obaveza, ali mi ćemo na sve načine da pokušamo da zaustavimo ovaj nezakoniti, ovaj opasan poduhvat vas i mi bismo bili ti koji bismo bili spremni i date recimo opštinu da vam vaša sredstva koje ste uloženi vrate i da vi radite vaš posao u Rakovici, pošto imate tamo ovaj stari to postrojenje. Nećemo mi ova pitanja da dajemo Rakovici da imate tamo problema, nego mi nećemo da se gradi u Kovačici. To postrojenje zbog načina na koji su nama prezentovali kao da neće da se gradi, a sada odjednom ne može više niko da spreči. Ja mislim da nije ni u interesu investitora da na silu ulazi na lokacije u sredine tamo gde nije poželjan, mislim, to nije u redu, imajte razumevanja, mi imamo naše porodice, imamo našu decu koje su zabrinute zbog celog načina postupka, zbog prevarenih, mi smo jednostavno prevareni. A isto i vi, koliko god para vi da uložite u sva ta postrojenja ili sve ovo i koliko se truda, neka vam to opština isplati, opština ima dovoljno sredstava da vam to vrati ta sredstva i ja bih vas zamolio da ovu studiju u ovakvoj formi i za ovu vašu nameru da završite i da kažete ok, ljudi su protiv toga. Znači, preko 2000 ljudi je potpisalo rok jednog dana. A sada ćete vidjeti koliko će ljudi da potpišu za referendum i koliko ljudi će da se suprotstave kad bude počela izgradnja, bilo koje izgradnje. Hvala. Samo toliko. Znači, ja ću da vam dam ovu dokumentaciju, što ćemo da kopiramo. Isto ja imam i kopirat ćemo. Dobro, što ćemo da kopiramo, da imate od mene kao od trećeg lica, da imate neko objavljeno. Hoćete kao posebno da imate. Identičan, ja? Da. Ima još neko? Ja ću reći. Ja sam iz Slovačke stranke, smatram također da Slovačka stranka kao stranka koja je registrovana kao stranka nacionalna manjina, da će da štiti interes Slovaka. Nisam ja složen s ovakvim načinom pristupa ovom problemu. Jer smatram da iza ovoga svega se ne vidi interes
građane Kovačice, konkretno najviše na Slovaka. Znači, da neki ekonomski interes je evidentno da taj otpad koji ćete vi preći, ne vidim da toj količini se može proizvoditi u opštini Kovačice, pogotovo azbest. Znači, nigdje u Kovačice se ne proizvodi fabrika azbesta. Niti se vadi iz neke obrade, nego će se iz nekih drugih delova ili čak iz inostranstva dovlačiti, što se mi ne možemo nikako složiti da Kovačica postane otpad za hemijski i industrijski otpad, koji niko neće u svoje jedinice, da kada niko to hteo, da bi to pravio svoje okoline. Neko će se to dovoziti. Koliko ja znam, tek je počelo sa otpadama i opasnim industrijski otpad, niko živ ne želi u Srbiji, a ni u Evropi. I svi ga eksploduju tamo gde hoće. Na ovaj način ćemo mi postati lager za otpad. To što vi kažete nije tačno, jer azbest kao azbest, prvo, već je mnogo toga rečeno u govoru, u stvari, izlaganju gospodina Pavla, ali mene jako brine to što lepo ovde piše. Prema tome, ovo je predmet primjera ovdje predstojećeg donošenja odluka vašeg sekretara u vezi zahteva znači za izgradnju, gde piše ovako, industrijski otpad. Prema tome, predmet ovog projekta može biti i bilo koji opasan otpad poreklom iz bilo koje industrije. Investitor se nije izjasnio zahtev da će sam industrijski otpad koji je po zahtevu moguć, znači preuzimate Kovačicu, ukoliko je njegov spisak manji, treba da ga prikaže u zahtjevu i opiše pojedinačno i detaljno kao što to učini sa opasnim azbestnim otpadom u dokumentaciji da se ne opštini Kovačice. Pošto to nije, to znači sutra može da se radi, firma će biti registrovana, sutra će se izjasniti možemo da radimo i dobit će naravno sve te. Ovaj otpas, ja sam tehnolog po struci, tako da ne mora niko da priča. Ovo što ste pričali, to je vrlo lepo ispričano. Vrlo lepo ste ispričali, ali to ne pije vodu. Ne pije vodu iz jednostavnog razloga, akcidenti se dešavaju svaki dan. Da će pući pumpa, da će traka da se pokida, da će doći do nekog zaparenja. Barem jednom godišnje se u svakoj fabrici nekada desi akcident. Ono što ste vi rekli, bezopasno nije tačno. Kancer, azbest, svi žele što dalje od sebe, što dalje. S takvim stvarima se ne radi na obradimo zemljištu. To se gradi u rudnicima i daleko od naseljenih područja. A ako je to tako bezopasno, zašto to niste ne napravili negde na kraj mora? Niša, mogli ste u Nišu, Valjevu, Kraljevo, zašto to baš tu? Zašto u sredini gde žive jedna velika slovačka zajednica? I smatramo da ovo je nacionalni problem. Da nije, znači, koliko znam, mnogo puta se dešavalo da se čak Romi seli iz Beograda, pa niko neće da ih prihvate. A oni nisu otrovni. A mi moramo da prihvatimo. Zašto? Po meni može biti da je jedan vid pritiska da se ljudi iseli. Sad mi možete tumačiti kako hoćete, mi to tako možemo i to uzimati. I druga stvar, oko svih ovih stvari, ako je krenulo tako nezakonito, što vi kažete po zakonu, jeste, slažem se, možda neko to ispoštuje, ali ako predsednik opštine, prvi čovjek u opštini govori, neće se graditi. Kome mi ko naroda veruje? Znači, omanjen je investitor, omanjeni su svi smo mi obmanuti. Ako onda do pre par dana govori i implicitno se na televiziji ima snimak da tvrdi da to neće biti. I odjedno se dolaze, narod se dolazi pred svršen čin, bit će. A ne može to tako. Onda su tu babe i žabe u zakonu. Ja se jako plašim ovih hemijskih materija, što znam hemijskih, i takođe sam inženjer tehnologije. I znam šta znači otpad. Niko živ ga ne želi, niko. Takav otpad beže ko od krsta, znači ko đavo od krsta si beže. I niko ne želi. A tako nešto da se napravi na par stotina metra od kuće, dajte molim vas, to niko živ ne želi. Pa pogledajte šta u Italiji rade, naprave revolucije, neće obično smetnište da prave. Mi ćemo opasne, pogledajte, ovdje vi možete kompletno da skladištite, znači pirolene, zato što su pirolene. Nećete ih sad, ne značite, ali vi kad se izjasnite, dobijete dozvolu, vi ćete to moći. Vi ćete to naknadno moći dobiti saglasnost, samo ćete reći, eto, obezbedili smo. 1 litar ulja zagadi milion litara ulja, tako. Znači, u slučaju akcidenta. A desit će se, nemojte reći da neće. Pa u Fukushimi se desi, gde će se u Srbiji da neće desiti. Desit će se i šta ćemo onda? Proliće se. Jer ćemo onda ćemo zvati ljude, šta se izvinite greška. Ne može to tako, pogledajte.
Vi ćete tamo raditi sa tim opastima. Prolećete, gospodin Pavle je rekao, nije obrađeno u dokumentaciji šta će se desiti. Azbest je izuzetno kancerogen. On, kad dođe do greške, a doći će sigurno, verujte mi, do pucanje ovih filtera, vrećasti i tako dalje, doći će do pucanje i od zamara materijala, jer to se naravno svugdje dešava, to će otići na selo i šta ćemo onda? Ljudi će se oboleti, tužit ćete vašu firmu, vi ćete morati, a vi nećete moći isplatiti 40.000 €. Kako? Vi možete sve da prodate i da nećete se zadušiti još 1.000.000 €. Šta ćete da otplatite? Nećete moći, iz čega? Hajde, nemojte mi pričati, ako imate osnivački kapital 40.000 €, kako možete isplatiti 1.000.000 € štetu? A doći će, ko što je bilo u Americi, videli ste, ljudi su tužili i dobili su milionska šteta za obnovnu fabriku sa hromom. Samo ovo je bila ogromna kompanija koja je mogla. I to nećete moći isplatiti. I sad, naravno, mi sumnjamo da je ovde bilo dogovora, ko se to umano, ne mogu da tvrdim, ali evidentno je bilo nekih zakorisnih radnji. Jer vidimo, potpisi su, lično sam pričao sa gospođom Tomanom Makanom, koji sam skrenuo pažnju, ne bi sad govorio kako izgleda razgled, ja sam šla nacionalni savjet Slovaka, da imamo isto, pa je razgovarali su, nije bio u prvom neprijatno nas koji smo imali, ne bi sad o tome, ali ovo ne liči na nešto da se želi pomoći. Ako hoćete zaraditi, ja vam predlažem, ovo da se obori, idite negdje napravite na neko drugo mjesto gdje ljudi ne žive. A ne konkretno, a zašto? Ja mogu da kažem zašto se u Slovačkoj Srbiji. Vrlo jednostavno. Slovaci su jedno najmirnijih građana u Republici Srbiji. I vrlo retko se bune. I to je vrlo lako bilo nešto nagurnuti i sad bi se ovako, sad ćemo i predati. Probajte to napraviti negdje drugi. Koliko ja znam, moj projektor je odbačen je bio u više mjesta u Srbiji. A tako bilo? U više mjesta je odbačen. Iz tog razloga što su, naravno, ti ljudi su malo grčni, ne dozvoljavaju sebi, Slovaci su mekani i savjetljivi. A naravno, zato je postoji Slovačka stranka koja će štititi ljudi. Toliko toga, hvala. Želi još neko? Izvolite. Dobar dan, ja sam Goran Mihajlović, radnik odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne inspekcije Poslovskih Slovačka. I u ime odeljenja kao zainteresovanog organa izložit ću zahteve za izmenama i dopunama studije na koje investitor u zakonu može pristupiti ili ne. Znači, tražimo u ime odeljenja da se tačno utvrde udaljenosti predmetnog kompleksa od okolnih prirodnih i stambenih objekata. Jer smatramo da su na strani 6 te studije te udaljenosti netačno utvrđene. Mislimo da su te udaljenosti malo manje. Dalje u studiji azbest se na nekom mjestu spominje kao najkancerogenije jedinjenje, dok sam na jednom mjestu našao da to nije bezuslovno opasna materija. Smatramo da izmenama i dopunama studije da se obradi uticaj azbesta na zdravlje stanovništva, znači njegova štetnost na zdravlje ljudi. Također, odeljenje u zahtevu za izmenama i dopunama tražimo da se prikažu i drugi načini reciklaže azbesta, znači ne samo ova solidifikacija. Da li oni postoje i zakonska regulativa vezana za reciklažu azbesta,